ngasho futhi ngisho shazi ngathi kushobhe kakhulu kule game lena njengoba izinyanga zakuleli bade zindawonye laphana eGoli zinomhlangano ziyokhuruba zikaza kwethu kalento izinyanga zokufika eziphathathela umsebenzi esezigwidike sedlula bona elibene ezinye zazo umsebenzi awufundiswa yibona. So basically abantu abazinyanga bathi ayi lezi inyanga zokufika kwayizona azahambe manje azahambe manje amakhemisi fake ngabe thina sibusa khona emhlabeni wobaba mkhulu sinamathwasa sifundisile kodwa futhi abantu abasebenzi abantu nje abawuthathira umsebenzi bona abantu bofika abazi inyanga azokufika. So basically umhlangano badu kanjalo bathi sonke period yebhlane izwele inyanga zisho ukuthi ayi no man enough is enough man yabo inkankana lami lo umsundo wangakubo right now asazi ukuthi ufela kanyani esinganza kwethu cause abanye abantu abayi ngancane bengamanzi abanye bathi hey no man selifuna hlolela amathwasena akawazi ngisho ukwenzani angawazi umuthi kodwa abanye bathi abahamba ngempela so sesingezwe kwenza insini uphara kwakho nazo into thina la esilwelayo ilungelo lomelaphi wakithi okunye si South African spiritual people ngizwe kuthiwa osopolitiki bathembisa abantu bathembisa amanga thina sikwazi ukuthembisa amanga ngoba sihlangene nani bonke sikwenzayo sikwenza nani kumele ukuthi siqinisekise ukuthi ke na njengoba sibanikeze i-deadline yangomhla ka-27 kwi-region yase-Johannesburg asazini ukuthi ke na bayarenta laba bantu landlord bafuna iy'mali zabo mangabe sikhipha umuntu ekhemesti akuvela abantu ababelaphi bendabuko abazotake over bazi ukuthi bazorenta nathi siyinhlangano sizochaza lapha sichasa khona mhlambe abelaphi abawu5 ku10 uyayibona ndaba ukuthi ke na siyakurentela inyanga yokuqala siyakurentela esibili esithatha ukwazi ukuwa yilokho nje belaphi ngoba into ebalulekile kuyisela umnotho wemelaphi ezandleni zomelaphi hlungu lento ngoba bayathwasa abelaphi bethwasela ukuhlala nje bajike nelanga bese kusuka umuntu okufika azowuthatha lo mnotho wobaba mkhulu babo uhlende nakasebenzi umelaphi utshawa umelaphi athi ngicela ungiphi udrink usho 10 rand umelaphi isicelo esingaka hayi asiyivaleli leyo nto leyo kubuhlungu bafowethu asiubuyiselani lo mnotho ngenkani ezandleni zomelaphi wendabuko e-South Africa ngiyabonga